Nirmala ken yam kanasan kon tilyanka ruashni ka Nuer online TV channel. Biakamal. Lara bukona linga. Alar mishala no she first vice president. Dr. Riek Machaten Durgon. Kuäärni aspele mayo. Chala do shikajek. Kana kuäärni ki kwartin kontin. The disarmament, demoralization, reintegration, tetkadian. Natin kontin kamash ni way tetkadian. Dialan kon tin la nada matka shimedong tedesh me gorka matka gwa kelre way ka South Sudan. Shikan jek kuäärni Dr. Riek Machaten kajan lera me bukona kula linktena. Dobadan kimen chikan lat kakwi kameshni rey wich ka South Sudan. Shet kari kadana togre wi kanasir gwadan gor kuma jeno dara mech hali dara ka captain ka gwi jeno na me kel milari tek misha kullat mugwa mugoro de lingwata me kwera spela mayo Dr. Riek Machaten rajadana chikan lat kanetin kontin ta kamen tetkadian. Bana rajame bana jilinkel kan konon yamre ler kana me mi jira me jidit kan Nuer online TV channel gor jeno jinder je nyok nasin ko kien kader subscribe kader notification bell der je twany ko me tega ler mi chop da sho mala shuba kaji gwaye kalere me chala do shi kwene Dr. Riek Machar je kene DDR Commission disarmament demoralization ludeni reintegration jan chala DDR ambona me mchije ke Dr. Riek Machaten kene tialan kontin te kame ni tet kedian ken je ken ke shankara ka jok mi mo shanga jan dangra wud diech ka pairo ron kina dangra wud jan dangra wud diech shige je kana kwaratin te ten de la maja kap ke kie mat kana re wich ka South Sudan wood mishal ke honorable ayuna ler ramkel mi la kuäärni DDR disarmament demoralization reintegration tetkada tudo dian mi shale honorable Regina Joseph kuäärni honorable Regina so arama me shale honorable Regina me jen a deputy commissioner ki kuäärni rawde ka jen department DDR Commission men chakulat gwasa me an team me woken kut Dr. Riek Machaten ge jame waken woken lana dobadan de me je ka kep kaja especially wheaten content especially my oten jet ka we chana ishu ngach Nasser ulang kana Western Equatoria goten content which SSPDF jeno ne to loken ka jan dobadan gorkana de kan me de kana kep kaja mishiga roi ka jen namo ka dobadan chiga nyurten en kwen Dr. Riek Machar kana ne ititi te cha jaktoni no roi ke kwera spele mayo aredul kanamo shi kuäärni Dr. Riek Machar chejelad nena chejelad no eno ba me ba ka kef gwaye chejek kamesh ni gwaye dungno eno ba me ba kef cha me cha kap ko ni kwikel cha target ni kwikel chigmle mo ka Great Afnal State ka Nasser chigmle mo ka Western Equatoria cha target no gwatkel milat ke disarmament la nedial ala goten kon go kere wich keliu ka charmen chamat bundial la karen matkel ka ba gwada dan goten content tigeten kane kon la me ken la ya kap
kana mo la de ko na lat ka baka community mite ka dor malat ka cha dor cha lat ka kwikel cha raje mo cha je kwenedin kontin ci ben kude ana gwada me kanedin kon ci ben ko kan jalkan ka message murong minyudo de meje ka kap no cha ka jogono yen che chonko de yen military de yen nang bikanit hal bikan ko kep ko bom ana de ken ngwen tin kontin tere win toto de ngenika ko do badana de karo gangaja ko do badana de ka jogono mach mite te ka jeka ken ngwen de ngenika ka do badana de ko rin control kaja mite me jeng let kana ana cha de nang ne dich e bako disarm na mo larik la kanonga anyok la na newton ba ngaje no eneme ba jalatlet kajen dol me mi kana dol kana gor kana do badana dong de kamni de je to ko jare wi ka so sudan ano ba maj ba ka kep te jek bat maj la ka kap ka mi sha ngaje no tana kamal mitala maltal dom de me je kep ka ja namo akel mi kuäärni Dr. Riek machar jalat ala DDR Commission kan irin kontin weekend o dong de malde kana jatu wana no kan ite konte titin kwaye dan lat kamalten ala mal ron kin dang rawi wal badak men shall revitalize the agreement on the resolution of conflict ray which ka South Sudan weekend agwa o misha ka kef de South Sudan dara gwa baname emission dodian shape jen mission adana jalga ko alla nan muku kan targane kwikel ku kan targane community kel acha gwin jere which South Sudan keli wo de make de ka kef namo ta disarmament cha de carry out cha me cha de kef ame jojo longa na me kare miling yana me baje kwenya ka do badan en charge lat kaja on Tuesday, February 25, 2025, His Excellency Dr. Riek Machar first Vice President of the Republic of South Sudan, held a meeting in his office with the Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission team led by its chairperson, Honorable Ayuna Alair, and Deputy Chairperson, Honorable Regina Joseph Kaba. The team briefed the first Vice President on DDR activities, encompassing various categories on beneficiaries including ex-combatant, both male and female, individuals with physical disabilities, and others with special needs. The meeting also explored critical matters such as community violence reduction, community security initiatives, small arms controls, the National Youth Service Corps, and the Work Brigade reintegration strategy for ex-combatants. We should not use the military to conduct disarmament. Instead, we should train youth and devise collaborative approach for them to undertake disarmament themselves, stated by the first Vice President, Dr. Riek Machar. The meeting emphasized that neither partial nor forceful disarmament would effectively stabilize the situation. Disarmament efforts should be carried out simultaneously in all hotspot areas across South Sudan, not just a specific location. Briefing the media after the meeting, Honorable Alair stated that discussion focused on DDR and its role in community violence reduction to stabilize the security situation in the country. The
DDR, Disarmament, Demobilization, and Reintegration Commission is one of the important commissions prescribed in the 2018 Revitalized Agreement on the resolution of conflict in the Republic of South Sudan.